Gani kalau bajing berarti berkecing kosong bro, jadi belum satu keput ketem agak wajib siapa naglen juga Voice of the People Party VPP mau kan penuh ya kecing aku beli pipa ada penuh ya ke waya competition kapan pilihan dulu tiap paru kaki bawa beli dulu ta ke katlai tadi di sembah azan tusan kemaskan dulu keput harui baji hamadan mau kurat but kekusnam kebagin ai kini ucap kolong kumba santusan hajar tingkah Hakaba benengkong mio kumba lai pawajar tengka, bar mio kumba kasan hajar tengka, berbelai mio kumba shiko hajar tengka. Rekan berki sertifikat kebangi misalnya itu si. But kecing ruai pun kebangi nyelapu kelomba kita biji ruai itu, ada gitu biji ruai berde pada visi kecuni. Kaba nyelapu por kaba kecing ruai kamdei pen cross tadi pentam ya kan rumit kemudian apa rumit kemudian ruai kade penai kecing ruai. But yang tangkat tu kan ki kenhun kuaya hapo arpo tadi shua ke katsan tarik November arjat pusan but din waktu ketupan ginam pedeng shu ginam shimata haga competition. Ini koso bahaya ki pada don tahu ni kada kesini nang ba kai ka bagi ni temu golong ba ban ketiu sama di don sap haga put katen ka wai gasio kam tam ni ba haga dong kathan haga jatru juni kibun ki samna kasi di don sap ha haka jingwai waya bane kupur katan garwai kesel tigi khoso haya tigi pli ya gani galat ya gani kabu nam ta joki ban yeshimata ha gani ga program bajuni ban kentiu ya sap phom bajuni tangki ki kentiu